Abatura b'amagombora garukwinguro muri atano nibetombeita ahabwenguto yabo eri omuringo mubi obwa hati eyasi emyaka mingi etaru kukorwa enguto egi buzima kugirabamo nokushobangirirwa ahi obuterezi hamwe n'ebyina biri buri hamwe. Chegegwa district hamwe na Kagadi nezimanywa ka district z'obushubuzi beitungu obwa hati emishuburo yabo n'ecyumbagira. No ruguto rwa Chegegwa Karuguza rumazira imodoka zitu rumazira abantu rubisira abantu abandi bahenda burikire ngenu government karwebwa aho urutindo rwacwekere nibo bakitwara no parliament Katumba yayimukiramu niko baija bakora akasaru abo baitwa ku rugudo nibarukora mu bwira ebyona byakubaye bitakubaho. Abatura nibagira ngu enguteji emazire emyaka erukurengo muri 10 etarukorwa kiteganise abantu nyamwingi eyi amagomborora 5 garukoresa. Urugudo runo mbarweta Ribareson Road ndurugakazo paka Karuguza bete cyo busasi urugudo runti rukorwa urwa kakazo Chegegwa na sazi n'urukoziro maramu erimu urugarihire kurungi kandi rukozirwe kurungi kira runo oburubana urukoziro runo rwakamara rwabaka kuro rwakaze mirudi nkamukaga embere itulimo mbi aho no kutero muranga ngo government yerugeyo hakaruno nitumanya rugudo rwa government terulirwa yito obundi kakubaroirwa aba kansela tubatugambire meya wewe kirika inaxis muno urangwe ebiri mu byabo byagenda moto ko bekusabira umuhande kamara ebiro biri nkebitoke vakedo nibijunda ne baba fwerira beitubo aba ministry ya PIDA eyebyenguto batuhamizangu bariyo nibagirondera omuringo gwo kugikoramo. Let me find out from our teams. I don't think that Chegegwa Kagadi can be abandoned and it stays in the same condition. I'm sure they always run through, they always work on it. Enguto erho oburingwa bwa kilomita 81 okuruga Chegegwa okuza Kagadi nekibateganisa munonga kutunga obuhereza okuruga omuri government. So nitusaba waitu president omuhanda gunu gukorwe tulikubi abana kugenda amasomero nkutabanizibwa abakazi kujya kuzara rusimba fera no mihanda munu habwe ensonga yo muhanda harulengo urwaitu urwabebembezi itwe abo rulengo rwo muruka na abantu so tatunga maraka agokubaza na Minister of Finance Matia Kasaija kwa rugudorwe so tatunga maraka agokubaza na Prime Minister Okinsa Nabanje hakwa na rugudorwe so tatunga maraka kubaza na abakutukiraho beto no tukusabira bebembezi abarulengo rwa parliament okukwataniza hamba katwarira kali urugudo runo gasha kwatulia mureba Paul ahabwa Tayari West.